Zdravo svima! Dragana Mirković postala baka, unuka dobila moćno ime, a pevačicina odluka iznenadila mnoge. Nakon brodoloma u porodici Dragane Mirković, danas je zavladala neopisiva radost. Regionalna muzička zvezda postala je baka, a njen sin Marko i snaja Melani dobili su svoje prvo dete. Melani je rodila devojčicu, a par je za svoju princezu odabrao ime Ksenija. Porođaj je obavljen carskim rezom u prestižnoj bečkoj klinici. Sve je proteklo u najboljem redu. Mama Melani se osjeća sjajno, a mala princeza Ksenija dobila je najviše ocene na rođenju. Dragana Mirković je presrećna zbog prinove u porodici, a u ovom trenutku je odlučila da isključi svoj telefon, posveti se porodici i uživa u najradosnijim trenucima sa njima. Ova odluka iznenadila je mnoge, ali je i potpuno razumna, jer ovi trenuci jesu samo za porodicu. Značenje imena Ksenija zapravo je ona koja je uvek ljubazna i draga, ona koja je gostoljubiva, osoba koja je prijateljski nastrojena.